thlir tu zong te chibai le vek ule video ma salama kan ron tar lan tak ang khan Sushant Singh Rajput boral na thubuai chuan a hmor bok a hnai ve tel tel zela nimin pathian ni kha medical board an thutor ni ata na ruat ani a medical board ten forensic report CBI te hne na an thelo tor thu kan ron tar lang to ani kha kan thulak na Z News chuan nimin pathian nia medical board meeting nei tura ruam man na omsa chu an thul thu an ron tar lang le a chumi ani awang chuan forensic final result po chu CBI te kota an hlan thei talo ni in an tar lang medical board meeting hi an thut le hun tor chiang taka tarlan a om lova tunkar thole ni po ani mai thei thu an ron tar lang bok ani he meeting poimo tak an thul chan hi engma tarlan a om lo bok forensic team leader Dr. Sudhir Gupta chuan SSR boral chandik tak chu aims forensic team ten shia tumin an beize langa report chu CBI te kota kan hlan le don ani ti in asoi bok Sushant Singh Rajput boral na chungchanga hian medical board siam ani a heng medical board te hian forensic report an nei ang te CBI te hi an hlan le don ani video masalama khan kan ron tar lang to a Mumbai police le SSR ruang postmortem na chungchanga medical board lamte anin thada dewa an share thu forensic team te hian an soya heng ti ani awanga an duang documents an nei lo tho news agency IANS chuan atar lang CBI te kai shwaina in investigation a kalmek zela drugs overdose boral ani nge tha ani ti chu an ron la chui chuak tura ngai ila he Bollywood star boral ta thi dan dik tak chu an highland nge anin be sei tho CBI te hian an soibok June ni sompanga a Sushant Singh Rajput ruang endik le postmortem ani khan postmortem an ti na hmun hospital doctor te chuan mani in tilum in oklum ani ti in thu chwa an lo siam to ani kha postmortem an ti na hmun Kopur hospital a postmortem ti tu ti hi doctor Pathumba ka associate professor pani an tilbok nia tarlan ani tarlan danin postmortem a hian SSR thinte a pumpui le aril an endik na sample chu Mumbai police te an pe nia tarlan ani a police te hian forensic science laboratory sa tur na tho ani nge rui theina hmanga hrai rui ani ti finfiana an thon le nia tarlan ani bok ani Supreme Court in CBI te hne na chuina thupek ati chhuarwalin CBI lamte hian chuina hna an thok tran ani kha CBI lamte po in police lamte po zona an zot nuala a record an nei ang te po an lak sak vek ti kan hriat kha ma se Mumbai police lamten postmortem na forensic science laboratory a test tora an lak kha an lo test tir lova chumi ani awang chuan CBI lamte hian aims forensic expert te hne na he nu chuina hi an pele ta nia tarlan ani Sushant Singh Rajput himani in tilum nge ani a tha ani ti chu an ron lapong chuak mai tura ngai ila ilo ngai chang le ri phot mayang Sushant Singh Rajput thian nai takin SSR manager Louis Boral ta disa salian chungchanga enge asoi ilo endon tiang SSR thian pa le gym partner ni bok Sunil Sukla chuan SSR manager Louis disa salian Boral na chungchanga atong chhuak le ta a junior ta rohan raya chen a party an manna a khan disa salian thian thatak tak te an tel hloma ngatinge khang hau kha an tombo tak tlat ti in angai dan social media kaltlangin apong chhuak vele ta ani Sunil Sukla chuan soi chunjom zelin mitin te coronavirus awanga boina kan to lai me ka hetianga party an lo bua sai tamai hi mak ati thu asoi boka Sunil Sukla vekhian party na atel zong te kha medical test engwanga nei saklo nge an ni ti in asoi chuak bok ani Sunil Sukla hian disa salian boral na chungchanga finfiana anei ang te po CBI te ne na pek atum thole finfiana thatok tak anei thu asoi chuak bok ani engtiangin nge akalzel don ilo ngai changle ri phot mayang u kan video masalama khan film producer Anurag Kashyap le actress Payal Vs chungchang kan ron tar lang to a The Hindustan News in atarlan danin Payal Vs film producer Anurag Kashyap chumi patmei chiana chungchang a moi lo taka ache ta wangin social media lama na takin abe ani kha himi chungchang a hian Payal Vs okil po nimin lama khan media te ma a Payal Vs laka Anurag Kashyap moi lo taka ache na chungchang a FIR thelo an tum thu asoi Payal Vs hian Anurag Kashyap ne na an in tondan soin a manager at kaltlanga in shia an ni thu asoya
Anurag Kashyap motora an kalma sakberania alo biak chadan anung changka muin kahlimin mifel takni in kasyati in anin tondan asoi hetianga puna le demna social media kaltlanga Payal Gosin aron nei chungchanga hian Anurag Kashyap po in aron chang let ve a heng min puna le be na zong song te hi thubel chian do lo le dot mai ani ati ve bok engtin nge an pahni thubuai po hi a kalzel don ilongai chang le phut mayang video masalama khan Kangana ronotin Anurag Kashyap le Payal Gos chungchang thuwa thu nei tu lamten Anurag Kashyap chu man tur adu thu kan ron tar lang to a Kangana ronot vekhian tun na chuan Anurag Kashyap chau nilovin Bollywood pumpui aron mir tel le ta Kangana garonot hian Anurag Kashyap chungchang asoi zel dan chuan kashiat china Anurag Kashyap hian misang sang nupuya anei to a pakhata alung oi zolo ani ti in Kangana ronot hian social media kaltlangin asoi ani Payal Gos laka ache dan hi chu Bollywood chunga thil thleng ve pa ngai ani atibok Kangana ronot hian ama Twitter lama Payal Gos soidan aron tar lang le a hetiang hian Bollywood chunga michal lang tak tak ten kachunga hian anlo ti to thin ani ti in Payal Gos soidan hi aron tar lan sakbok ani Kangana ronot vekhian Bollywood chu si halril tram anni e ti in social media lama atar lang bok khati zong kha Sushant Singh Rajput thina thubuai le akai hnai kan ron tar lan the chu ni le phut mai se thlir tu zong song te ni man